skupih auta ima, ali atraktivnije i popularnije auto od mog ne postoji. Ne postoji. Iskreno ću ti reći, evo ja i baka Pras, doduše bakin je jedan od najskupljih auta u Srbiji što se toga tiče, kako se zove... Koliko njegov košta? Pa iskreno, ja mislim 500 i nešto hiljada da je onaj Brabus platio. Kuku. Da, 500, 600, tako nešto, ne mogu sad, da, ali otprilike kako se zove. Ali od mog auta iskreno atraktivniji ne postoji. Jesi mu ti lepila folije ili si ga tako kupila? Ja sam lepila folije, kako se zove. Sad sam promijenila skoro foliju, bila mi je ono Barbie roze, ali sam skapirala da se više ne pronalazim u toj mekanoj boji, pa sam sad stavila neku malo napadniju kao ljubičastu. Kad prođeš gradom, jel ideš polako da te primete? A sve zavisi koji mi je gaz, kako me pjesma odradi, vrata. A šta pustiš u auto? Puštam Crni cerak, Jalu bubu, gaz. A ti onda voziš u obrtajima. Ne, obožavam kako se zove. Vas da volim tako nešto da se gasiram, ne znam zašto. Ne volim ti ja one spore pjesme i to. Da, pa dobro, ja se ložim u ovom mom puntu. I u ovom puntu, znaš, vozim u petu i onda ga spustim u treću. Probijem halu, ali moram, šta će iz mafija. Radi mi pesma na mafiju. Jer si se svađala sa nekim javnim ličnostima ovdje u Srbiji? Jel te prozivao neko? A iskreno ti kažem, ja sam sa svima dobra, nego mnogi nisu dobri sa mnom. Kako se zove, pa evo, na primjer, pa što pričala skoro za repliku, me blokirala. A još tako ljudi neki... Stvarno? Da. Što? Nemam pojma, nikad u životu nisam ni vidjela ženu, nisam progovorila sa njom riječ. Kako se zove, ali nemam pojma, imaš ti tu ljudi što me prozivaju i to, ali mene to ne interesuje. Ja sam ti pozorno, sve što me više prozivaju, ja sam sve popularnija i imam više para, što je meni sasvim korektno. Kako konzervativna Crna Gora reaguje kad te vidi? Može, oni me dolje obožavaju. Šedi da se slika! Da, šedi ođen! Što bi ja rekla, bit će bolje u bijelo polje, ali nije loše ni u to loše. Pazi, oko tebe na Instagramu si samo ti. I postoje dve osobe. Jođi i Novak Đoković. Jeste, s Jođinom sam baš top, kako se zove, družimo se, okej smo, sad baš treba sutra da snimamo nešto zajedno, kako se zove, ne za OnlyFans. Da. A trebala si da ostaviš pa nek misle, ono subscribe ti se sutra 10.000 ljudi, znaš kao. Kako se zove, nego ovako nešto da snimamo za TikTok, da se zezamo, kako se zove, a Nole živi u zgradi gdje ja živim. Kako se zove, živi iznad mene. Mislim, kad je tu, stalno se srećemo. I srećete se? Da, kako ne, pa stalno. Jel on teo da se slika s tobom ili ti sa njim? Kako stalno, da. Kako ono ide? Ovo je meni bio sekunda Novak uspomena za ceo život. Da. Ja Nole to obožavam, to je bratina najveća. Jel te prepoznao on? Jel te prepoznao? Pa znaš kako, okej sam ja sa njim, ja sam trenila kod njega u akademiju, razumiješ, znamo se mi i to. Šta sam i htjela reći, ali... Šta sam sad nešto krenula da kažem? Sad mi je mozak stao, nemam pojma. Nastavite sa pitanjem drugih. Ne, zanima me kako je reagovao kad ste se sreli. Zato što znam da si rekla da si trenirala kod njega. Jeste, kako se zove, pa da, znamo iz akademije i to, kako se zove, ali... Da, ja ga pitala da se slikamo ispred mojih kola, znaš, kaže, taki, samo mi još fali da se slikam ispred rozog auta, sve sam u životu prošlo, samo još to. Pa realno. Zato mi je, znaš, ono kao, bukvalno, kad uđeš na Instagram, samo su ti to dve slike. Da, jeste. Ali kažem ti, stvarno ga srećem, mislim, oni žive u zgradi gdje i ja. Jaka zgrada. Pa, iskreno, ne postoji elitnije naselje od toga. Jel imaju momci strah da ti priđu, jel ti prilaze? Mislim, ne ono da se slika. Da se slikaju, okej. Ne da se slikaju, nego ono kao da ti baci spiku, priču, nešto. Niko. Stvarno? Zato što me se boje. A što to? Pa zato što sam ti osobe što ne umem to na drum, razumiješ? Meni neko teko da priđe, sve zavisi kakav je i kako priđe, na koji način, ne razumiješ? Mislim, okej, sad imam momka, ali da ga nema. On dolazi, vrate. Ja ti budu ne mrš, razumiješ? U tom sam ti ja poznam, takav sam ti ja ti osobe. Pa dobro i treba tako. A jesi odbila nekaj kad neko hoće da ti kao baci neku spiku? Pa jesam, brate, iskreno. Ne sviđa mi se kad pijem, kapiraš mi i to, kad mi neko tako prilazi. I kad je muzika i to, brate, šta mi prilaziš, druže, ne čujem ni svoje misli, a kamoli tvoje, šta mi pričaš, bre. Kakva si inače u vezi? Si posesivna i nezainteresovana? Lagana kakjasa, bukvalno. O jadan, on sam sa sobom, ti kad dođeš tu si, ne zovi me. Ne, lagana sam, okej sam, mislim, kako kažem, kako se to kaže? Okej sam djevojka. Flegma. Da, flegma, nisam ljubomorna uopšte, ne interesuje me ništa i tako sam ti ja tip osoba.
Jesi imala nekad poziv za reality? 5 puta su me zvali da uđem. U Zabravu. Zvali su mi za elitu sad. Nudili su mi baš dosta pare, iskreno ću ti reći, ali džabe mi nudiš pare kad ja zaradim svakako isto toliko koliko mi ti ponudiš. To sam da. Jel me kapiraš i nemam nikakvih kazni, niti me ko kažnjava. U stvari kažnjavam ja samu sebe zato što pijem, potrošim pare i sutra dan mi rastanem se sa životom. Tako ti ja kažnjavam sebe. Real, koliko bi oni tebi morali da ponude? Pazi, ti koliko zarađuješ mesečno, oni bi tebi morali da ponude više. Pritom što kažeš, uskratiš se za puno nekih stvari da ti napolju živi bez stresa. Ne budite ovamo ustaju u 11 sati, a zaspalo u 7. Pa evo, iskreno ti kažem, ja mislim da mislim uvijek bi ušla za neke pare, ali evo recimo, pa ne znam, za 200.000 bi ušla, pravo ti rečem. Mesečno? Ne mjesečno, nego ovako da mi daju cifru, pa koliko ostane ostava. Aha, znači, ali bi mogla da ostaneš duže? Za 200.000 bi ona pustila da mi skaču po glavi, znamo? Ali pazi, reality traje 10 mjeseci. A ne znam bi li mogla. Znaš, ja sam htjela da uđem, kako se zove, kad su me 3., 4. put zvali, trebala sam uđem na mjesec dana, da dogovorimo neku cifru, kako se zove, na mjesec dana, ali međutim oni nisu htjeli ili su kao htjeli da me ostave kao do kraja, kao ja bi bila top tamo, ovo ono, kao neće na mjesec dana, što međutim meni ne odgovara, brate. Znači ja 10 dana sa onim debilima tamo, izvini, deki dan da si bio tamo, ali... Pa ja sam jedan od tih debila kao nisu... Brate, ono je užas, brate. Ne, pazi, jeste to tako. Ono je, brate, sramotno, iskreno ti kažem, ova ekipa sad, što je ušlo, ono je sramota, brate. Je li ispratiš nekad nekog? Ne, majke mi moje, jedino što sam vidjela što mi je iskakalo prije ulaska, pa kad sam vidjela ono ispred te televizije, kako se zove, da se slikavaju, jer mi ono pričaju. I to sam vidjela ko ulazi, ja nisam ni pogledala, ja pojma nemam ko je tamo, sve ono što sam vidjela, razumiješ me? Kako se zove, ali baš mi ono, cringe teški. Da, jeste, pazi, ja sam ono, kroz reality sve i uvijek, prosto moram da se nosim sa tim da će ljudi negativno da komentarišu, zato što to stvarno tamo je takav talog ljudi, da je to neverovatno. Uvijek ima neko ko se izdvoji ja, nikad drugi nego ja. Ne, ima ljudi koji su kao, izdvoje se, ali onda imaš brdo nekih ljudi koji padne to sve u zaborav zato što su defektne ličnosti i postanu ekstremno popularni na internetu, virani samo zato što su nenormalni. Da, jeste, pa bukvalno, pa vrate, danas samo sve što si veća budaletina, sve si popularniji. Mislim, kao što vidiš, ja sam to skapirala. Da, ali iskoristiš. Ja isto tako kad treba nešto da snimam, nešto radim, samo štancam jako, to samo puca, ide dobro. Ali imaš ljudi koji ne iskoriste na TikToku. Jesi snimala nekad live na TikToku? Nikad u životu. Nikad u životu nisam ni live. Ti bi tu ubrala pare. Da, nisam nikad u životu ni pala live, ni znam kako se to radi, ni ti šta. Samo mi je mnogo smiješno kad vidim ovako da prose, da mole. Pa sad mi lava skače nešto. Kako glava sveti, vidi zoološki vrt. Idi tu na Kalemegdan i nađi ćeš 3 lava. Bukvalno. A jesi probala nekad? Nikad u životu, deki, nisam upalila live ni jedan. Mislim, sem na OnlyFansu, kako se zove. Uopšte, niti na Instagram, niti na TikToku. Ni znam kako se pali, bre, deki. I šta radiš, na primjer, live na OnlyFansu? Oni imaju da pišu... Subscribe, bati subscribe! Jel ti oni pišu komentare, šta rade? Pa pišu, da.